I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know. Tirana Music. kugira ntango n'utu turakoresha bakunzwe na mujati umunsi wote bombo mahera bombo mafaranga hapa telefone rero ya reki moja kwa ya sababu sisi nawe papiri muri kude kwacu mutagira gasembo cyari cyama cyo papiri dore ko twagiye muri nje nawe impamvu ko kusiba byo singeza kuri impamvu ikize mu buzima bwanje mukobwa mwiza atawunona bose ndakubonye umutima urasimba amaraso n'agatemba yiruka arahoreka namujandire ikiraca ibatemberera ira ibikorwa byabo ingene bakora ingene bagenda nawe reba turangiye ko uri muri rindi abatakuzi akazi umeze neza mwara imore umeze neza muri imore uramukunda imupezi umukozi wa muzi mukijya wahinze kacisha nashiramo gicuca yari yonyene yashirije yitwa gute gicucanje subiramo neza gicucanje yo man bonero yanje jimbere yawe kugira mbane nawe Houston B tembo kubwa muramwemera cyane turamwemera aha mu rugo barafuta canke haraba mufuta tembo kubwa kuliko zote kweli iyo man ale twende Gombo Club Houston B tembo kubwa kuliko zote from Rugombo arabica bigacika uko bisanzwe biri yamufanze wabaheje kutujana chira kakapera nawe twende man Ifatino bora nkaba misize light sino wa drive mu bejima kuko nsanga nagos hele love the hastori za Kristo muna mu ebeze bira koye kwihanganira bakumbuza so mfata kabako cyegumanire mu rukundo kuko tena twese muri mana roheba wetu wangu wa milele ntabaki nawe paka milele iyo man ya mu mwamasumeje Emani twaje rero ngaha tuko tubatemberera hari abantu benshi batakuzi nkaje n'ukaberera kubonye ariko twisanze ufise aba fans benshi cyane sana wowe rero indirimbo umaze kuririmba yaryoye abafanzi cyane shasha gico cyanje no kuri hit no bica bigacika ufise indirimbo zingahe ufise indirimbo statu iya mbere ariyo yitwa Mabia yitwa Wabia Mabia ushatse kuvuga ibiyeri basi ibiyeri kubera ko baririmbye ibiyeri
bwoga mu bisanzwe bihe tugezemo ikunda ibiro byo kuborerwa sana no mpamvu nakimereza abafanzi I just know it kirago ndabicamo ya kabiri ni kwitwa one day bisigura one day sinifuza kukubura sishaka ko wenduhira no one day niwe namba mbona every day niwe namba shaka ese ninde yo kunjutira kuna shaka no kukubura zonera marira ese ninde yo kunjutira kuna shaka no kukubura zonera marira abafanzi bako mukamufasha sibyo murakazi one day sinifuza kukubura sishaka ko wendu yaga pray for me yeah mama one day sinifuza kukubura sishaka ko wendu no one day sinifuza kukubura sishaka ko wenduhira no one day niwe na mamona everything niwe na mamona every day kunzutira shaka no kukubura zonera marira wewe watanguye kuririmba ryari abakubwira tubona abafanzi bayingene bagana ku batangiye amezi abiri gusa ugitamike muri amezi abiri maze gukora indirimbo zitatu buri ukwezi ukora indirimbo buri kwezi uragufasha oya ndavyifatira mu mutendere gusa rero meza support afara support barashamfasha cyane ngo cyane abafanzi wani nakameza support bisanzwe narwanyeza babiri ngahe wewe ikintu cy'ubasaha ugomba gukora n'ikintu ambo cyo wasaba gusa ko umfasha ubundi nyene yamba wonere uburyo bwo gukora iki bwo gusohora cyane muri video sinamore video kuko abafanzi banje yabere koko umurongo ariko cyo shaka kamera indirimbo ya gatatu rero wavuze yuko iri hiti ku bantu niyo shasha yitwa gute amabia niyo ishasha oya niyo yatanguye ko gusa amabia tugende gato gusa gato ajema nikakina mwamufashe yo kila wale tebia tukunya tulewe pesa tunayo mudumu walete bia tukunya tulewe pesa tunayo sana batata bazi kunyonga abatata bazi kunyonga tuwanga kwa chaba tuwa matunda sana batata bazi kunyonga abatata bazi kunyonga tuwanga kwa chaba tuwa matunda tuwa matunda sana mabia tunwe sana mabia tunwe urakoze cyane tugushimye cyane bakoze bari na Muzari TV murumva impano ziri mu Cibitoke impano ziri mu Rugombo ni impano ziteye ubwoba ni impano abantu benshi batazi ko zihari iyo usanze rero kenshi bariko baravuga ati ntabaririmbyi bahari cyangwa ukazavuga ngo hari umuririmbyi mu ntara cyangwa hari amafilime mu ntara umwe hari amafilime wa comedy mu ntara oya uyu Petit cyangwa uyu muririmbyi aracari muto cyane umwana akiri muto ariko mu mezi atatu nyene amaze gusohora indirimbo zitatu washaka hafise abafanzi bamukunda cyane yavuze n'abantu benshi bafise umutima w'ubwenge usanga ari babandi nyene bariko barakora ibikorwa byiza muri mwaka turimo ari bahinduye muri Misiri rero twabonye abantu bariko barakora Gafari karafasha twasanze mbere nafise Sadio Gafari ariko akoresha n'abandi bantu yahaye akazi Gafari rero nk'umuntu ariko arakora neza twagira dusabe nk'abajeje intwaro canke amamikani canke abajeje social culturel mu ntara n'imico ka ko baza bafasha abantu nk'abo bariko baragira ico bafashije nk'uyu mwana afise impano mugabo ati jewe abo nimo ariko barafasha n'abantu babiri gabaye nibo bafasha mu ntara yose indirimbo rero ya gatatu yakoze abantu ku mutima twabuti mbaye indirimbo yakoze abantu ku mutima aina ya nyuma ariyo ya nyuma niyo gicu ya mbere bayitwa one day ya kabiri amapia gicu gicu rero twende gica gatonya twabonye ko ari umuntu ayishoboye gicu cyanje bonero yanje
jimbere yawe kugira mbane nawe Ali twagiye kuri gicu ari cameraman twende oh bora Son B. Nula baza wese mwaba mwemera Kishushaje. Bonero yanje jimbere yawe kugira mbane nawe Kishushaje. Bonero yanje. Jimbere yawe kugira mbane nawe. harashako Simona moro ndapese bera kwenye kwihanganira bakumbuza Nufate kaboko tugumaniye mu rukundo Kuko njye twahisemo n'Imana rurema wito wangu wa milele Nsabaki nawe paka milele Gicu canje Monero yanje Jimbere yawe kugira mbane nawe Gicu canje Monero yanje Jimbere yawe kugira mbane nawe Je nawe babiri mu rukundo rwaturutse gira gasembo Tuzana twicamo turi babiri dore ko byagiye muri nje nawe Mabwe kugusiga bajo singeza no kuri mabwe kizere mu buzima Yes bakunzi wa Inamujana TV murumviza impano mani Jembe nshengira ubwoba sanze nije muri mudu najana ariko ndiga kuririmba burya nasanze ahantu tuza kugira kuririmba ari ngaha wewe nanje bakunzi wa Inamujana TV uyu munsi rero navuze ati tukita agasha mutari bwabo n'umunsi n'umwe dusanga baririmbyi ku kivi usanga uwo ari we wese ku kivi tukamuvura tukayaganya akatubwira nico yifuza tugushimire cyane Egora mu ndabashimiye sana ugateka muko muraduhereza kandi ngaca nsimira naga bantu babiri nabwiye badufasha bakomeze basheme intege badufashe bw'abapeti tukiri hasi batuduze natwe abafanzi bawe cubasabiki nawe abafanzi banje no kurovuga ati barindire gusoma tubahata bishasha kandi nawo ari bashaka kudufasha na kimwe muri Miss Rafse gishasha gishasha kirahari kiri mu nzira ko kiraza ego wo sabiki na mujati namjanje bino ko bisaba ko nawe ukomeza gusa uzidukora nkibe je kunkora kuko ibintu byiza sana kuko bikore n'uwundi tugenda dutera imbere abatatuzi akatumenya tugenda dutera imbere tugushimire cyane kwa tubashimiye sana bakunze wa Inamujana TV ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero dusanga umukozi ku kivi akaba rero twigiragiriye gaha rero tuzokoma tubigenza nkuko bigenda nta wundi mwari kumwe ni Eric Maniramona alias Mapata cameraman nta wundi ni Demana ciao ciao